Oh wate getanyo ditimpa masalah talapor bakpo masalah. Sawapo masalah itulah Allah Ta'ala. Allah yang tiak getanyo dalam masalah. Cuma Allah yang mampu ruang getanyo dari masalah. Nandi ngami bek bacu-bacut masalah ngelako kacuruhan dengan sahabat. Han selesawa. Kata telepon bangun cukup ku berkelam getena le abu sinyak 24 jam sampai subuh isimak lengan ujung but ikut lengan ikah nanti getena idau tiga gluang berkelam selesai masalah selesai makanya bek lapor bak manusia bak sawat lapor bak po sembahyang sunat 2 rakaat leung 2 jaro lake bak Allah Ta'ala tungku ilong tungku baklon mekat ka idang utang tungku 200 juta. Ingat, yang perhut getanyo la utang supaya buat al. Maka yang mampu ruang getanyo daripada utang juga Allah. Bahkan Allah kala menjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sawasi berangkat yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gebi kepada urangnya jalan keluar daripada setiap masalah dan Allah akan gebi rezeki ke urangnya daripada jalan yang hana disangka-sangka. Yang penting ittaqillah. Yakin dengan sepenuh hati Allah Maha Kuasa. Ye kedih laki bantu.